Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke gopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Ke rata dira video ya rena, our weekly prediction, molaetša wa beke, re bona rena tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang, beke ye re lego mo go yona. Rona tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang, beke ye re lego mo go yona. Okay, ke na le the King of Cups. Nako ebja mo ile re tla e bona. Okay, the King of Cups. Ke na le the Page of Wands. Ke na le the Page of Wands. The King of Cups o bolela ka wena beke e. Gore na o swantse o behave ka sebopego mang. Ke na le the Seven of Wands. The Seven of Wands o bolela ka wena le mešomo ya gago. Ke eng le tšo tla bago o di dira tše leng gore di bohlokwa ka bophelo ba gago. Ke na le the Nine of Swords. The Nine of Swords e bolela ka mathata, di-challenges tše le o tlo kopana di tšona bekeke, tše di tla ba di tlišetša nightmares o sa kgone go kry-a boroko. Ke na le the Nine of Pentacles. Nine of Pentacles e go botša ka ditšhelete tše di tla go tla ka bophelo ba gago bekeke. Ditšhelete tša gago, maybe ke salary, maybe ke di-blessings. Ke na le the Ten of Cups. Ten of Cups e botša ka relationship e o nago le yona le batho ba bangwe, e ka ba balapa la gago, e ka ba bagwera, e ka batho ba bangwe ka bophelo ba gago, jwale le jwalo. Ke na le the Chariot. The Chariot e tlo go botša ka behavior ya gago gore na go le go kopana le mathata o tla go kopana le ona, o tlo solva ka sebopego mang. Mathata ka bophelo ba gago o ile a solva ka sebopego mang. Ke na le khatheri go Sophia. Tla kwa rena Sophia o reng. Okay. Ke na le the Empress. Melaetša tša go badimo ba gago are connect with water, the water ancestors. Okay, ke na le the King of Cups, the Seven of Wands, the Nine of Swords, the Nine of Pentacles, the Nine of Cups, the Chariot, the Empress, Sophia, e le gore e go botša ka the divine plan, ka ba le ka e re go mo gone are connect with water. Okay, beke go ya ka the universe, go ya ka mangelo ya gago, ba re ko tsela ile re swantse o behave ka yona goba ka mokgwa le wena o tlo behave ka gona bekeke. Akere ba bolela ka taba tša kore to be filled with love, akere o tlale ka lerato, akere kore beke o tlo kgotse le gore kore o no kwa o thabile, o kwa o thabile kudu-kudu, o kwa o le at peace. Ka nako ngwe o tlo kgotse bile o ke putša gore mare ke thabetše mare ka ra ona ene message ko kula ona ntho e diragetseng, why am I so happy mare ke ka mokgwa le o tlo kgotsa o fila ka gona. So ke a feeling e botse ewe ene mo e leng gore ba rata gore o re go thabile, a ke lerato le o le extend le batho ba bangwe, bontšha batho ba bangwe lerato le bona. Okay, and then o ska ba le mokgwa o judge batho, ke thute go accepta batho the way ba lego ka gona. O ska ba le mokgwa gore le ka gore wena o nyako change motho o mongwe, motho o ka se mo change upia wena o ka ke change, mara o ska wa change mekgwa ya gago e le ntwe la gore wena o nyako please motho o mongwe. Change mekgwa ya gago because o bona gore is the right thing to do for you, for your soul, for wena gore o be happy ka rapelo ya gago. When coming to mebereko o tlo ba busy kudu bekeke, ke bona o tlo ba le go šoma boima. Mangelo a ba bolela ba re o šoma boima ka baka la gore o nyaka tšhelete, ba re wena ba re ko dumela moepathutsi a go le khomolele tšwa go gaufi.
ba re wena ba re tšhelete ka setle go wena o dutse fase o phuthile matsogo o swantse o emelele o ema go tshwana batho ba bangwe ga ile gore ga o šome emelela o nyake mošomo ga ile gore wa šoma tšwela pele o šome ka thata ene o ska ba le mogole wa ona o relaxa mo leng gona kore wa ne kgotsa o relaxitše le ka try to think out of the box le ka go ba creative o bona rena ke ding dilo tše dintše le o tla di dira ka raphelo ba gago kudu ka kgotse le gore whatever o ikry-ang o ba salary gago ga ye go kgotsofatše ke dilo tše ngwabotse ka o di dirang ka raphelo tše le gore di ka o tšhetša letseno ga ile gore na le business o se ka nomba wa relaya godimo ga ena business ya gago fela le ka mekgwe mengwe ditsela tše dingwe goba motlho mongwe e ba le those creative ideas o bone rona ke eng ntho o ka edang ka ra business ya gago ene ka business o ena le yona e le very very slow tšhelete sa tsene ka mokgone owe gore a re o tlo checka gore na molato ke business ya ka e sa sepele ka tsela maleba ana wena o fela o cleansa business ya gago na business ya cleansiwa and then wa šomiša di-charms gore business ya gago e kgone go attracta batho batle ba tlo go rekela ene wena mo mmeleng wa gago o ga botse now are you cleansed mo mmeleng wa gago na ka re motlho mongwe gore business ya se ya sepela e ka ba kgotse le gore bothata bona le wena o na le di-blockage tša ditšhelete ka raphelo ba gago that is why di-business tšao di sa sepela ga botse okay ke bona o tlo ba le a problem this week mo e leng gore ntho gona e tlo ba utlišetša stress wa ba le go serobala ga botse wa ba le go balabala ka pelo ntho e bile ka utlišetša tsona di-nightmares wa kgotse le gore o thomo ba le toro tšela tša go tšhoša toro tšela tša go makatša go bile le toro tša go tšhoša toro tša go makatša toro tše le gore ke di-nightmares tše le gore di a go tšhoša go botlhokwa gore o dire cleanse le ka kgotsa le cleansing ele ka mo gae e simple mo le tla ba šomišeletša tshwana le matswai di wašo jalo le jalo mara ge ile gore a seng kwa dira a proper cleansing ya gago since ngwago khuthoma goba the last time we did it was last year oba last of last year go botlhokwa gore dire a proper cleansing o thuše ke motho le gore ke a trained sangoma goba a prophet goba a reiki master jalo le jalo go ya ka the universe ba re o tlo ba le tšhelete this week o na tšhelete o tlo e humana e ka ba salary ya gago e ka ba business ya gago e ka performa much better this week ke bona o ena le tšhelete le ntši ka raphelo wa gago mara ke bona ile ka ile gore o na le yona e ka ba gona tšhelete le mara kgotse le gore ka nako nkwane humane le gore e gona but a ona pothabile ka mokgonowe o na le ntho ngwe le gore ya go disturba dry cleansing o tlo share lefifi lewe mo go wena o tlo share that dark energy e le gore e go dira gore wena o se ka ba le go kgotsofala ene ko bona o thabile towards the end of the week o thabile le balapa la gago le celebrate your achievement o celebrate yona salary ya gago ka re o ya go išomiša go balapa la gago you're going to be happy about it and then ka the chariot card mangedi a gago ba o lemoša gore e ba le mokgwa wa go kore go šoma ka dilo kore ba re pay attention o concentrate ntho kgole kore o pay attention gore lo tša di kgone o sepela ka tsela ya maleba o se ka ba distracted go ka la gore already o na le something se e le gore se a o distracta so you need to do what to pay attention okay ke na le the empress so the empress o re wena gore ke nako ele ya gore o tše action batho ba botse gore e ba le di-creative ideas think out of the box tšea action ba bangwe ke kgale le ntše le na le these creative ideas o nagana o dira se o nagana o dira sela but o no nagana but was tše action jale ba re ke nako ele ya gore o eme ka maoto o tše action ba re belega ditoro tša gago ga ba bolela ka ditoro ba bolela ka di-daydreams mo le no khotsa o dutse o so robale but o nagana o bile go tshwere le motlhagare o nagana o re mo seng ka dira ntho e so and then ntho e ke go ithoma so ka itira so this thing one day ka ntlišetša letseno e ka ntirela tšhelete ka ntlišetša lekhumo but o no nagana fela ga o tše action ele ba re ke nako ele ya gore o make sure ditoro tša gagwe e ba nnete ene gore e be nnete ke ntho la gore o swanetše tše action without gore wena tše action ditoro tša go di ka se phethagale ba re ga ile gore o na le di-creative ideas a kere go ka no thoma di-projects tšeo tša gago a kere tše di tlang go wena through those creative ideas ba di tla ba very very successful o ka thoma gannyane jaano sepela business ano thoma sepela gannyane but at the end
e tlo bulega wena o tla bantse o advertiser o ya godimo le fase jalo but at the end e tlo ba very very successful. Ba re tseba gore lehumo le lentši le tla mo go wena le ka se no tla o dutse fase o nabile maoto and le ka se no tla ka speed. You are going to work very hard. You're going to work very hard go lehumo le tle mo go wena mafelelong. And then ba bushape ba go advisor ka ditaba tša semoya ba re e ba le what we call a divine plan. O tsebe gore ka nako e so ke tla rapela, ka matšatši a masole maso ke tla fasta, ka nako e so ke tla meditator, ka nako e so ke tla grounda myself jalo le jalo. Gore e ba connected to the universe, e ba connected to your spirit teams. Ba re o bohlale ba gago bo ka mogare ga gago. Ke nako la gore o bontšhetše ka montle. Gore o bontšhetše ka montle ke ntho la gore o create your own divine plan. You need to train it. Ba bang le na le mpho tša semoya, mpho tša semoya di a fapana. Go na le ba santse ba sepele ba yo thwasa, go na le ba tla thwasiša ke mangwele a bona. So le ka ntse le rona o sa ba imetse gore batho ba go botsa gore jale ke dinako goba o sa ba imetse batho mo go thwasiša, mara ke ntho la gore le wena e ba ready. Thoma go traina moya wa gago o se ke wa dula fase. As long as o dutse fase o sa o traine, moya o ka se bulege. As long as o dutse fase o sa dire cleansing, moya o ka se bulege. Ba tla palela go tla go wena mangwele a gago ka la gore go na le meleko ka raphelo ba go ye le gore ya ba thibela go tla mo go wena. Tloša meleko yo ya gago, o thoma go traina moya wa gago gore ba kgone go tla mo go wena ba o laetse gore na wena o tlo šoma ka sebopego mang. Okay, ka re tana mafelelo ba re connect with water. O ka ba wena le dimpho tša metsi, badimo ba le ba metsi goba o ka no ba o sena bona, but you need to connect with water. O ka ba wena le spiritual gift, o ka no ba o sena spiritual gift. Connect with water. Go fetša o dira cleansing ya gago, and then after 7 days ye le go tla bantse o rapela o fasta o dira lo tše ka mokana ga tšona. Ga ile gore o na le motho a ka go felesetšang kwa metsing, o ka ya metsing wa connecta le metsi ya uwe. Okay, but ga ile gore wa tšhaba, then it's okay, o seke wa ya gore o ska kgwetša o kwatiša memba metsi ga ile gore a tsebe di-procedure tše le santse di diriwe go fihla kua goba pele o fihla kua o seke wa ya. But ga ile gore nyako ya kry-a a spiritual person o ile gore tla o thuša o iša mo metsing. Unless ga ile gore o no ya fela e sente le ya gore ke nyako connecta le mangwele a ka, maybe you want to go to the ocean, o tša a trip wa tsamaya le ba lapa la gago goba le ba tla go sepela le bona wa ya to the ocean, dira jalo. Goba mohlomongwe le o ka no kry-a metsi a le sea water ya rekišiwa wa e kry-a, and then ka nako ngwe go tlhapa wa tlhapa ka yona wa itšhela ka molara metsi a o tlhapang ka ona. That's another way ya connecta le mangwele a metsi. Ene ba buša ba o eletša gore o nwe metsi a mantši bekeke, o hydrate, o ska kgotša yona di-sukiri too much. Metsi kore di-juice, di-cold drink, no, ba re enwa metsi this week. Ke a le leboga ke ona message wa rena.